Ikaze nshuti banyuze Afrika aho muherereye hirya no hino, tunabonera umwanya wo kubahereza ikaze mu ncamake y'inkuru mu Kinyarwanda. Uyu mugiye kubana nk'ibisanzwe ni Alex. Incamake mu nkuru mu Kinyarwanda, reka tuyihereye mu Rwanda, aho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari muri gahunda yo gusenya burundu umutwe wa FDLR. Ni mu gihe Wazalendo yasabwe guhagarika ibikorwa bibi bakorera abaturage muri Kivu y'Epfo. Nanone ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirashinjwa kugaba ibitero mu baturage i Masisi. Umwe mu bayobozi bo muri AFC ibarizwamo M23 yatawe muri yombi muri Uganda. Incamake mu Kinyarwanda, reka tuyisoreze muri Isiraheli, aho igisirikare cya Isiraheli cyagabye igitero gikaze muri Syria kikagwamo abantu benshi. Ikaze mu nkuru irambuye. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari muri gahunda yo gusenya burundu umutwe wa M23. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kwigira hamwe uko umutekano urambye wagaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko umutwe wa FDLR wasenywa burundu. Mu kiganiro umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye itangazamakuru, Bwana Patrick Muyaya yatangaje ko gusenya FDLR ari imwe mu ngingo igihugu cye n'u Rwanda barimo kugiranaho ibiganiro i Rwanda muri Angola. Avuga kandi ko ibi biganiro bigamije gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwezi gushize Perezida wa Angola Lourenco yagejeje kuri Perezida Felix Tshisekedi na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame umushinga wageza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mahoro arambye. Ibi yabikoze ubwo yari ari mu ruzinduko yagiriye i Kinshasa, ndetse ibiro bya Perezida wa Angola byatangaje ko ibihugu byombi bizahurira muri Angola bikaganira kuri uwo mushinga. Nyuma y'ibiganiro by'abaminisitiri ku mpande zombi baganiriye, ibyo biganiro byabereye i Rwanda muri Angola. Muri iki kiganiro Patrick Muyaya yahaye igitangazamakuru cya France 24 yavuze ko ibiganiro by'i Rwanda byongeye gutangira. Avuga ko inama z'abaminisitiri zabaye, ndetse ko no kuri uyu munsi habaye indi nama y'inzobere. Yanavuze ko hizwe uko umutwe wa FDLR wasenywa burundu. Yagize ati hari ukwiga ku bintu bibiri: kuba FDLR igomba gusenywa burundu, ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda zigomba kuhava. Yanavuze kandi ko tariki ya 14 Nzeri muri uyu mwaka hazaba inama yo ku rwego rw'abaminisitiri izagerageza gusesengura raporo y'inzobere. Ikinyamakuru cya Africa Intelligence cyandikirwa i Paris mu Bufaransa giheruka gutangaza ko ibiganiro by'i Rwanda byateye intambwe, gusa ko ibyaganiriweho bikirimo ikibazo. Kinavuga kandi ko nyuma y'inama yahuje abakuriye ubutasi n'abakuru b'ingabo bo ku ruhande rw'u Rwanda na Kongo hamwe n'intumwa za M23, ubu i Rwanda izongera kwakira abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Nubwo biruko ariko, umutwe wa M23 ibarizwa mu ihuriro rya AFC ikomeje gushinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurenga ku masezerano y'agahenge zigatera ibice bituwe n'abasivili bagenzurwa n'uyu mutwe wa M23 muri teritwari ya Masisi. Ariko kandi FARDC nayo mu kwezi gushize yashinjije uyu mutwe kurenga ku gahenge ikagaba ibitero mu bice bigenzurwa n'ingabo zayo muri teritwari ya Rutsuru. Wazalendo yasabwe guhagarika ibikorwa bibi bikorerwa abaturage muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibyasabwe na komisiyo ishinzwe impunzi yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yasabye imitwe y'abaturage yitwaje intwaro guhagarika guhohotera impunzi ziri mu nkambi ya Rusenda mu burasirazuba bw'iki gihugu. Komisiyo ishinzwe impunzi kandi irasaba abo muri uwo mutwe guhagarika kuzisaba imisoro. Ibi byavugiwe mu nama yabereye mu nkambi ya Rusenda yahuriwemo n'impunzi n'inzego zishinzwe umutekano, imitwe y'abaturage yitwara gisirikare izwi nka Wazalendo n'abaturage b'Abanyekongo. Mu byo iyi nama yari igamije harimo gusobanura uburenganzira bw'impunzi n'uko zikwiye kwitwara. Kuri yacu reka tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishinjwa kugaba ibitero mu baturage i Masisi. Umutwe wa M23 binyuze ku muvugizi wayo mu bya politike Louis Kanyuka wamaganye yivuye inyuma ibitero ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagabye kuri uyu wa kabiri tariki 10 muri uku kwezi kwa Nzeri muri uyu mwaka mu duce two muri teritwari ya Masisi ahatuwe cyane.
Kuva ku cyumweru hakomeje kumvikana imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho no kuri uyu wa mbere hakomeje kumvikana imirwano yavuzwe mu gace ka Muheto no mu nkengero zako. Kuri uyu munsi imirwano yakomeje mu duce twa Katari, Kiniro no mu tundi duce turi hafi yaho. Inyandiko y'umuvugizi wa M23 yashyize hanze yamaganye yivuye inyuma ibitero by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byibasiye abaturage bo muri utu duce two muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kanyuka yanditse agira ati twamaganye cyane ibitero simusiga byagabwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa byibasiye abaturage b'abasivili baturiye uduce dutuwe cyane nka Katari, Kiniro no mu nkengero zaho. Yashimangiye ibi avuga ko ibi bitero byatangiye igihe cy'isaha ya saa 11 z'igitondo cya kare cyo kuri uyu wa kabiri. Rwerusi Kanyuka ntacyo yigeze atangaza ku byaba byaganirijwe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ririmo FDLR, FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi na SEDEC. Gusa yavuze ko ingabo za M23 zizakomeza kurengera abaturage kandi ko zirwana kinyamwuga mu rwego rwo kugira ngo zisubize ibitero iyo byaturutse. Ku rundi ruhande amakuru ava muri ibyo bice avuga ko uyu mutwe wa M23 wasubije ibyo bitero inyuma ndetse wigarurira n'agace ka Gatare no mu nkengero zaho. Umwe mu bayobozi bo muri AFC ibarizwamo M23 yatawe muri yombi muri Uganda. Polisi ya Uganda yataye muri yombi umuyobozi wo muri Alliance Forever Congo ribarizwamo M23 nyuma y'uko yamufatiye mu nkambi ya Cyangwari iherereye mu karere ka Kiku ashaka impunzi zo kwinjiza muri M23. Watawe muri yombi ni David Mubaraka usanzwe ari komiseri ushinzwe politike muri AFC ibarizwamo M23. Yafashwe ku itariki ya 5 Nzeri muri uyu mwaka. Igitangazamakuru Chip Reports cyatangaje ko mu ibazwa rye yemeye ko yahaga raporo Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa w'ihuriro rya AFC. Uyu wafashwe yahishuye ko yakoreraga muri teritwari zitandukanye mu ntara ya Ituri. Umwe mu bayobozi b'inkambi yafatiwemo yatangaje ko yari amaze kwinjiza muri M23 abantu barenga 30 harimo n'abakobwa 4 b'inkumi. Yunzemo kandi ati abasore bari bategereje imodoka ibajyana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhabwa imyitozo ya gisirikare. Uyu mugabo yatawe muri yombi mu gihe raporo